आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबद मरुइबा पाव मणिपुर की डीजीपी मुकेश सिंहना हाइरी आइन थुगाइबा मियोय खुदिंगमा पुलिसना मिचंग मिखाई नाइदना सेराक फंगहनगनी सिक्योरिटी फोर्स ना कानी अमदी ब्राउन शुगर नि चिंगनबा यामलबा पोलम सिंह फारे अमसोंग गृह मंत्री अमित शाह ना लेबासी गी ngamkhai ngak senbagi thabak hena fagarhanaba लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम हौदोगलगनी मणिपुर की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी मुकेश सिंहना कांगपोकपी अमदी सेनापति जिला दसतुना जिला अनी असिगी हौजिक ओरिबा फिबम यंगसिनख्रे मणिपुर पुलिस की एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लारी दोरजी लातू यावना सतखिबा खोंगसत अदुदा डीजीपी ना जिला अनी असिगी मकोक थोंगबा पुलिस ऑफिशियल सिंगा उनादुना हौजिक ओरिबा फिबम की मतंगदा वरी साखी मसिगी सुमथक्ता सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कमांडर सिंह कुकी अमदी नगागी तोंगान तोंगानबा लुपसिंगी लुसिंगबा सिंगसु उनखी डीजीपी मुकेश सिंहना हाई जिला अनी असिगी हौजिक ओरिबा शांति रक्षा की फिबम एसपी सिंहना निंगथीना खंगहलकले मखोइना हाइरकपा वाफमसिंगदा युमफम ओइदुना सिक्योरिटी फोर्स थंबगी मतंगदा सेमदोक सेमजिन खरा तौदुना मखा ताबा थबकसिंग पाइखटलगनी पुलिसना पाइखलकपा थबक खुदिंगमक मिसंग मिखाई नाइरोइदबनी आइन थुगाइबा मियोय खुदिंगमक फुरुप की खेनबा थीदना सेराक फंगहनगनी श्री मुकेशना मखा ताना हाई पुलिसना पाइखलकपा अनौबा थबकसिंगना मियाम अमदी पुलिस की मरकता मरी हेना फगरहनबदा नतना तंगदु लेताबा पुरकनबा होनबदा चावना मतेंग पांगनी मसिगिदमक मियामगा लोइनना थबक तौमिनबा तंगाई फदे मियामनसु पुलिस की थबकता मतेंग पांगबियो हाइना डीजीपी ना फोंदोखी सेनापति जिला की मनुंग चनबा टी खुलेंदा लेबा चेक पोस्टा सिक्योरिटी फोर्स ना बोलेरो गाड़ी थौदुना लाकपा मियो एनीदगी कानिनी सिंगनबा किलोग्राम 29 हेनबगी पोलम फारे मियो एनी एदु कांगपोकपी जिला की बसघरा अमदी खरपानी खुलदगिनी हाइरी अमरोमदा चुराचानपुर जिला दगी सिक्योरिटी फोर्स ना ब्राउन शुगर नि चिंगनबा किलोग्राम 2 मखाई हेनबगी पोलम फागतले पुलिस की पाउना हाई ब्राउन शुगर नि चिंगनबा पोलम सिंग अदु जिला असिगी तोंगान तोंगानबा मफम अनिदगी फाखिबनी चुराचानपुर पुलिस स्टेशन ना कोनबा बाइजिंग खुलदा हांगबा मोबाइल वेहिकल की चेक पॉइंटा अचत ओक्सिंग चेक तौबदा चांदेल अमदी बिष्णुपुर जिला दगी मियो एनीना पुरकपा ब्राउन शुगर नि चिंगनबा किलोग्राम अमगा ग्राम 119 की पोलम सिंग फाबा ngamखी अतोपा थौदोक अमदना जिला असिमकी सिंघाट पुलिस स्टेशन की चेक पोस्ट चेक तौबदा सका मरी पानबा बोलेरो गाड़ी थौदुना लाकपा मियो एनीदगी ब्राउन शुगर नि चिंगनबा किलोग्राम अमगा ग्राम 100 रोंगी पोलम सिंग सापोन कैप 103 पुरंबदगी सिक्योरिटी फोर्स ना फाखी मियो एनीमक चुराचानपुर जिला दगी ngaktani हाइरी मणिपुर दा मिकोक थिबगी थबक हौद्रिङैदा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अपडेट तौगदबनी हाइबा खोलाउदंगसी मियामगी ओइबा खोंगसेट अमा चतुना अचौबा मिफम अमा पांगथोकलगनी लुप 13 CSOs ऑफ कंगलेपाकना सिंदुना मियामगी खोंगसेट असि टिडिम ग्राउंड दगी हौदुना थांगमैबनगी थाउ ग्राउंड फाउबा चतकनी मफम अदुदा मियामगी ओइबा मिफम पांगथोकतुना मिकोक थिद्रिङैदा मिटोपसिंग खंदोकनबगा मरी लेनना सरकारदा तक्सिनबगी मतंगदा वाफम क्या खनरबा याई मसिगी सुमथक्ता लुपसिंग असिना मियामगा लोइनना पाइखटकदबा थबकसिंग सो ngasiगी मिफम असिदा लेपलबा याई हाइरी पाउगी मरक थतना तेनबा ब्रेक अमा Diamonds Project Department of Pathology RIMS Imphal na breast amasung lung cancer na naraba patients singidamakta 3 molecular test ki khudong chaba pijari hairiba test sing adudi breast cancer gina ERPR HER2 noi amasung KI67 lung cancer gina EGFR mutation test amasung ALK ROS1 PDL1 IIC test testing asigi mateng na cancer layang bada amasung targeted therapy da jauna mateng oigani akupa marol gidamak Diamonds Project Department of Pathology RIMS tatanabiyo tabiriba pawse akasbani Imphal dagini गृह मंत्री अमित शाह ना हयंग न्यू दिल्ली दा लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS हौदोकलगनी थौरांगसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की अचेतप वाखलों की मखादा ngamkhai lana laloditik tauba security passenger sing chathok chasin tauba टेक्नोलॉजी की मतंग हेना खुदोंग चाहनबा पाइखलकपनी गृह मंत्रालय की चेरोल मन हाई LPMS हौदोकपा सिना लेबा असिगी ngamkhai ngak senbagi thabakta अनौबा मतंग चुनबा टेक्नोलॉजी सिजनबगी सिंथानिंगाई ओइबा खोंथांग अमा ओइरगनी मसिना इंग्लिश अंगनी निफुतरेता लेबा असिबु विकसित भारत ओहेनबा अमसुंग अतोपा लेबाक सिंगा ngamkhai lana laloditik tauba chathok chasin की खुदोंग चाबा हेंगरहनबा अमसुंग
national security gi phibam phagarhanabagi pandam gi makhada paikhalakpa thorangni National Testing Agency NTA tha asigi kunmathoida amuk hanna parikha pangthokadoriba NET UG 2023 ki exam city intimation slip puthokre agency asina thokpa cherolamgi matungina parikha asi se amasung kolom sijinaduna lebasi gi sahar samnga yankhai mathoi amasung mapa lebaki sahar 13 da nungthil pung 2 dagi pung 5 minute 15 phaw pangthokani NTA na hai exam city intimation slip asi parikha asigi admit card nate masina parikha thagadoriba mahiroi singda makoi gi parikha gi center karamba sahar da oigadage haibadu takani agency asina parikha da saruk yagadoriba mahiroi singda agency gi official website ta anoba pausing thagalakpada matam chana yengnaba khanghalli khanung suptagi horpa kumgi nongna maram oiduna leibasi gi nongchup mayai thangba amasung Bay of Bengal gi mafam singda ngarang nongchukhi India Meteorological Department IMD gi matung ina Bay of Bengal gi awang nongchup thangba mafam sing Nagaland Manipur Mizoram Tripura Assam amasung Arunachal Pradesh da ngarang nongchukhi Weather Agency asigi matung ina Karnataka gi samudra khongbal Kerala Mahe Sub Himalayan West Bengal amasung Sikkim da ngasi akanba nongchugani hairi Maragasida Lebaki konung Delhi gi tongan ba mafam singda ngarang paraptagi me orapa sangda nongchukhi masina ka hena sabagi awaba mayoknariba mafam adugi miyamda khara safahanki Delhi da ngarang khwaidagi sabagi sang Celsius degree 93.3 oikhi pawgi marak thanna tenba break amamok Kari nune kabar handu isar sar lambien jorok tu sar sar Kari apa katon? Kari sar na tengai he kana nune nune kisigi sar hai risbo Sar hai nati katon SIR hai Kari SIR Hoi SIR hai dine Special Intensive Revision hai ba aduna kari hai riba Voter list tagi ne yauroi daba mi lokthokpa aduga yauga daba mi buna hapchin ba Atay na kari Voter list ta eligible oiba voter sing tamak yawhan na ba ECI na ne SIR chathabane me kunthra dagi June 15 fawbada BLO sing na yumthong kuding chatuna enumeration form mention bagi khongchat aduda karigumba mention leba form adu submit ta hodraba draft voter list ne ming yaurak la Aduni luri ni hari sinidi aduna akopa marol BLO dagi logadaba natragana 1950 da call tawadaba Paujenjariba Chief Electoral Officer Manipur ngasi phongba pause singi maroiba pausingi da mak hauzik Kshetrimayum Premchand leire Premchand Kshetrimayum ngasi thawbali session court building da NIA court ama hangdoklagani Manipur gi langi yauna case tara marigi royal jatha bahorgani haiba headline ase huyen lan pawgi ahan be headline ne chakthong gas ki mamal amukasu henkhre domestic cylinder amada lupa lising amaga maudra humdo yaure haiba headline ase Sangai Express Manipuri edition gi ahan be headline ne English ngani kulumdo gi me thadagi hojuk fawbuda relief camp sing da siki ba migi masing Chatret Kuntra Mathoi Shure Haiba headline ase People's Chronicle gi ahan headline ne Ukhulda Miyam Tankaina ba AR gi Lathi Charsta Nupi Kunithoi Shokre Haiba headline ase Sangai Express English edition gi ahan headline ne Pawse Sanalibak Ganfu Mail Tamelong Times yauna Pawche ayambada maroiba pawoina tongan mamongda headline piduna fongbu thengnare United Naga Council gi emergency presidential meeting Senapati district headquarter da pangthokre haiba headline ase Hills Hornbill Express da ahan headline oina fongle ngomkhaida leiba khulsing haujiksu ahenba security force thambida bana kunja sangi maraibak tambangamdri haiba headline ase Sangai Express English edition gi anishu headline ne National Commission for Scheduled Tribes na kangal lakhiba wafam Manipur government na matam chana thabak to onto haina MMTU na thamnakhiba wafam ponafam pauchege anishu headline oiri Chief Minister na apapa mahiroi singda mana piduna puning thawtkre turel torwan chimjin bagi thabokshu yengchen kre haina Manipur melgi ahan headline oiri Nganthoi Thagatsari Premchand aroibada maroiba paw amuk hana Manipur gi DGP Mukesh Singhana hairi ain thugaiba miyoi khudingma police na michang mikhai naidana serak phanghangani security force na kani amadi brown sugar ni chingnaba yamlaba polam sing fare amasung Griha Mantri Amit Shah na leba asigi ngamkhai ngak senbagi thabak hena fagar hanaba land port management system hawdoklagani pauloi jare